kore he kororia he mai nā runa ki runa i te whenua he whakaaro pai ki nā tānata katoa. Āmene. Whakamoimiti tonu atu mātou ki a koe I hua mai manakitanga I a mātou katoa mea mātou tamariki mo kupuna no hoki. Ki aroha mai koe ki a mātou hina noi kore tana whakapūmautia mai tō aroha ki a mātou katoa. Tēnei ka inoi ki runa I tēnua te matua te tama o te wairua tapu āmene. E te atua tahuri mai o tau tarina whakarana mai titira mai ki a mātou. Ke ki te koe o mātou noi ka rana hara tu hoki te mea he tika no mātou ka tukatuna I a mātou inoi ki tau aroa. E nari he nui no tau mahi tohu e te ariki murua te he, me te atua whakarana mai tahuri mai e mahi. I a mātou mahi nei ka warai whakaora mahara mai ki a mātou I tēnei rā kororia ki tō ino tapu āmene. E te atua te huna tapu e noho nei te rani ki a tata mai taurina ki te whakaora I a mātou I hua te ata whai o nā tāna te rani ana tau aroha I awa ki ana ki te riri. E nui ai tau mahi tohu e pai ana koe I hua ki nā mea katoa. Hei runa uri a mātou katoa tau mana ki tana I hua kororia ki tō ino tapu. Āmene. Nō reire te whānau mōre nā tamaria ki a tātou I tēnei atu. A tēnei rā me ki, ko te rāmere, ke mahara tātou, te mutina o te wiki mahi, te rani tuatori o te marama o mahuru, o tira o hepitema. Enari tēnei wā tonu e rere tonu ana, nā mihi aroha kia koutou, nā mate kua riru atu, ki te rauti tapu o mate, koutou, wanaro nei te tirohana kanohi. Nō reire, kua riro atu tērā o mātou nei, whaia tērā o mātou nei, mā reikura, tō tātou nei puti, a Rose Happy katohia nei te rinakaha o Aitua. Nō reira nei rā mātou te Kōhanga Reo, e tani ana mō te ana, ki a rātou katoa. Nā mate kei runa I a koutou, nā mate kei runa I a mātou, whāriki hia, ki mua I te aroaro o tō tātou nei matua. Māna no rātou manaki e tia. Nō reira rātou ki a tātou e te iwi tihei mauri o rā atamari. Nō reira nei mai anō ki tēnei pāhotana o Kāinga Kōhanga Reo. Mātou e torotoro atu nei, ki o koutou nei Kāinga, mai o mātou nei whare tātou noho mauhere nei, I raro I nā ture I nā tikana o tēnei mate te uruta. Ko tēnei kaupapa hoki, he whakawhanauna o tira ki a rere tō tika I tonu te reo ki roto I ua tātou nei Kāinga. I te mea e mōhio ana tātou, hei ua tēnei kaupapa te kawe I nā wā katoa, nō reira ko inei mātou, te kaupapa te Kōhanga Reo e mihi atu nei ki a koutou. Nō reira te whānau, nei mai anō, kua waimari anō tātou ki ētahi kai Kōrero, hei Kōrero mō nā kaupapa hua o te wā. Nō reira kāre tātou e takarua, me kuhu tonu atu tātou ki nā Kōrero, nō reira, e te whānau, mihi mai, ki tēnei, me ki tō tātou Mema, o te Waiariki, ki tō tātou nei tama, o te uru o tāmaki, o tira te kaupoi, o te whānau a apanui, e taku tuakana e Rawiri tēnā koe. Morena tātou, ka tia ke tauri, kei te mihi atu rā ki a koe, mo tau, mo ngā whakarite I tēnei ata, ki te wāhingaro. Nore tikana e kia whakamoemi ki te whaikori ki tōna ingoa tapu. Ka tiaki o tātou tini mate, tēnei rā te pīkau I ngā mate o te wā Kāinga nei e tahuri. Ko nei te pai o ngā tikanga o tō tātou iwi Māori, ka tare e tonu tātou te tangi atu anō ki te poroporo aki. Kua kare tare a te haere a tinana nei, ko ngā whakaaro nui kei ngā whare mate puta no I te motu. Ia rātou e noho taumahana nā te noho kokoru, nā te noho Kāinga nei, nā te noho rāhui, ki wā rātou wā Kāinga. Ko ahua mea hi o tātou tikanga I roti nā ahuatanga o te ngangara e āmio haere ana I te whenua engari, ka tiake ki o tātou tini mate he kuia tō mātou I tai nehi, I tāpuke hia ki rungo o Mumaio, te teo mātou kuia neke atu I te iwa te kau ngā tau, ko ia tērā e whāwhātu I te kotahi rau, ko riro atu. Nō reira ai, ko ngā katoa putu o te wā, kia tangi hia kia mihia. Hoki mai rā kia tātou ngā mahuatanga I, koe rongo mai rongo atu awa hui a koe kaupoi anei, tātou te Kōhanga Reo whakawhai ki nei. Tātou e hui tahi nei. Kia ora tātou. Ka pai, nore, e mau ana mātou. Ki te koe wako. Ko mātou e nei, e whakanui ana I tēnei wāhana o te tau, e kia nei ko te koana.
No reira, he koana nāka e Rawiri me pono taku kōrero e moke ana ki tō tātou kia Neni Blythe. E moke ana ki wā tātou whakarite I tērā o nā mauheretana I tērā tau, ko rāua tērā, ko korotēni, e whakahari ana I a tātou arahine I tātou ki te ara wairua. No reira, kua hokia, ko tō waihi au e rā karakia. Ko tō waihi au e rā karakia, hei whakapiki wairua o tira, kia kura I rātou e tawhiti mai a tātou. No reira, e pēheana tau, e whakaro ana ki a koutou te whānau apani, e hia kena wā, e pātai hiana I tēnei pātai. Enari, e pēheana koutou te mea koutou tētahi o nā iwi, e ai ki te kore, ki mai rātou, o ko rātou te iwi, nui ra wātu kia wero hia. Enari, kia, e te kau noa hona mea kei reira, no reira mena, e wari o rātou ka wero hia, ko wari te kau pai heniti. No tētahi iwi, whinoi o puta te rono. Wa kuna taku kōrero, kuna taku mea e rongoata wahau I a koe kōrero mo te karakia, me te taki karakia. Kia kaha koe, ki te au I tō kuaha, nā te kēhua anu hoki e whakapure mua ni I a koe. Kia kaha o karakia, kia kawaka te kēhua e mehia tō kuaha. Tiota, hei, nau tika tonu tērā, āhua tino rata atu mātou ki ngā kōrero tō mātou rata. Ko tō mātou rata, no te whānau apunui tō, he whānau apunui te rata, he whānau apunui ngā nehi. No reira, ko te whānau apunui, te kōrero ki a te whānau apunui me pehera te haumari. Koe ne te rerekētanga, koe ne te mātou kōrero ki te kāwanatanga. Tuku atu ngā moni ki a Māori, ki a Tūhoe, ki a Waiake rānei, mā rātou anu hoki wā rātou tāngata e whakakaukau, mā rātou anu hoki wā rātou tāngata e kōrero. Ka tare anu ki te whakawhāiti nei ngā kōrero, a ngā mātua tīpuna. No te mea, kei roto I a mātou wetahi waiata, wetahi haka, e kōrero ana mo te mate uru tā, ko tahi rautau pēa ki puni nei. Kei kone anu hoki ngā urupa e ki ana I ngā tāngata, ko ngā rua whaiti nei, ngā rua maha te tangata, ne? Maha te tangata, kei kone. No reira, kei roto I a mātou tonu ngā kōrero, ka tare anu hoki mātou te tiki nau e ngā kōrero, me te wānanga tahi ki te iwi. Anei te hua o te mate uruta I ngā wā muna, te kare mātou pireng kia pera no I wenei rangito. Me te tiki ake I ngā kōrero ngā mātua tīpuna, kai te mōheo koe, he iwi kahako no ki te piri ki te hāhi ringatu, ko te matua tangata e kia nei, ki mihia e te iwi I te tikanga kia pai ai te nohi I te ao nei. Wera atu āhua tanga katoa, kai te whakawhaiti nei ki roto I ngā wānanga. Nā waira, ka kitea, ko āraitia te nui o mātou. Tata tonu ki te rua mano ngā tāngata o kei tēnei taha o te State Highway 35. No reira, kei te hari koa, engari, kei waho tonu I te iwi, e hara wahau e hāngai tōki ngā mea whanaapuri ko tāku, te oranga o te iwi Māori, kei raro tonu tātou e putu ana mo te hunga e āraiti ana. No reira, kia kaha tātou, ki te wānanga tahi. Haungatu nā kōrero a Rawiri tēnei wā, engari, me wānanga tahi, me o koutou whānau, me pehera te tiaki a koutou, me pehera te haumaru anō ki o ngā taonga o te iwi, ko ngā pakeke me ngā tamariki mokopuna. Ka pai. Me o kōrero anoa, ko te hēteri, ko te kai kawe I te karere, me nā kupu o te karere. Nore, maharau I Waimaria ai koro koe mo Tūhoe. Ma te waka topa rāno I tai atu nā ronoa ārai mate, na te waka topa. Ka tahi anō ka tae mai tētahi, wae mai tētahi ki te here atu he kai ki tētahi whānau. E noho ki tāmaki nei, ki mesi nei, mōhio koe kia hia tērā. Enari, te mataku pātai mai, kei hea nā wāhi, pēnei a Waipare, kei nā wāhi hai, enari kei te mataku rātou. No reira, I runa I o kōrero, kei te haere koe ki nā marae, ki nā wāhi kei reira nā hui. Kei te haere koutou ki te whaiwhai I nā kai pāmu. E rua kei te toi, anei e tahi mai. No reira, ko te Ore nā ana! Koe kuhu e au kuku pōtai. Kare, hei, e serious koe wei nō. Kare no kia prahe I ngā makau e me, Hei te tukanga ia ka tukuna te piti hanara ki a koe, hei kawe mo wapu tā tauira enari Waiariki ko te tikanga ia ka kapi te piti hana hei te rua tikai mā rua o te marama nei. Ka pai.
Ka pai. Awa. Ka tuku pia, tonu pia kia, kai te pehara koutou o whanui. Ai, kei te pai, a koutou ki taku kāinga rua e ki nei, he kāinga tahi, ki roto ia tāmaki makauru e tam. Ko ngā whakaro nui ka wākatoa kai a koutou. Kua mātou i konei, ko ngā whakaro ki oku tino whanaunga i te mea i te tahauru o tāmaki makauru. Ngore, ngā mihi nui. Ai. Ka te mātaki ki au nā pōhia tō wahine ki runa i te pukamata mo te āhua ki nā tikanga o te mātua whakaako tamariki te kaina hā te kiri, kai te tika tunu rai. Anō nā tana hoha. Hei, anō nā tana hoha ka tuku atu o nā tamariki ki waho, haere eke hoe o, haere we rā tu āhuatanga. Kare pēng te noho ki te tepu te mahi nā mahi kura. Mahi tikana he nui te akorana kai roto i we rā mahi. Ai. Waino taku kororo mutinga ki a koe ai, ka pake ke haere ana koe, ka hensa make nei tōhanga, e wā. Wera rukahu wera. Kai tai ati te piti hana ki a koe e hoa. Ana, ki reira whakamuna ai tō tātou nei ki airi ai, tō tātou nei tiriti ki rō whare Paremata. Ai, reira. Me iria, koe na hoki tētai mea, kai ngā kau nei au, me whakairia te tiriti ki roti i taua whare rā, me te mea hoki, ko te oati, ne uruati ko te tiriti o Waitangi. Tua rua, ki te mana o ngā rangatira, o ngā hapu putano i te motu, o tātou rangatira Māori, me uruati ki roto i te oati. No reira, koe na hoki te ria hea ko te tiriti, hea? Ka te pironi waku kōtiro, waku tauira o te hōtaka marae motu hake me ki kia whakairi ati ki ngā pātū tonu o te whare tohe. Ai. Kia ki te arawa tia e nā mema Paremata katoa i te tiriti, tana kape whānui. Ka pai, mai hui. Whakarite tō ake zui, tō ake hui. Pai no tēnā moko tuna koutou e mātakitaki mai nei te meranga, ki te rongo koutou i te reo e rere mai na, koe te mea nui. Tika pono. E nā wari noai hona whakahaere ko nei ahara he okawa. Hoi noi hoa. Ko tērā mea, te messenger, te message, me te tai tōtika ati ki wa tātai whāna, e noho matakuna, e marama, kare rātou hia puta ki waho. Kei reira katoa, te mate e tatari ana, ki te peke ki runa i a rātou, no reira. I kōrero mai koe, let's just be simple here. How do we ensure that our whānau can directly access and create, especially for our Kōhanga Reo e hoa, koina te take kapatau ia koe, because kei te noho kaina wā tātou kuia, they don't want to come out and be waiting in the lines. Yeah. A mobile, drive the street, wero hia koe, and then back into your house or something. So they should. Noho rātou ki wā rātou kāinga. Kei te mohe ake, koro mai koe mo te matenga Auntie Blythe, te koka Blythe, i haere te raki ki te tangihanga, ki te ārai i ngā pakeke kei runga i te pai. Tonu. Pakeke mai te manu hiri kei rere kei ia wero ana i ngā ringa ngā pakeke. Koe ina te rere kei tanga, mena ka homahia ngā rawa, ka waihoma te Māori anō, te tiaki iai anō, ka tare te mai wera atua huatanga. Me te mea hoki, ko rātou ka peka ki ngā whare katoa o te rohe nei, ki te ara i ngā pakeke me ngā mea ahua māwiwi ana i tēnei wā. Te tekai o ngā nehi, hari ki tētai ngā pakeke, e rua ngā ārai tonu kei roto i tana motoka, i kite aia i te kaipāmu, i kone e haerere ana i runga i tana motopai ka wira whānei, i te taha o te rori, ka whai atu ie, ki tōna kāinga me te mea, e rua ngā ngira kai au, mā tō wahine, mā hau mā tō wahine, mā kōruatahi. So i āraitia. So koina te rereketanga, koina tō mātou kōrero ki te kāwanatanga, tukua mai ngā rawa, tukua mai te pūtea, hei tautoko, mā mātou anō hoki e tiaki i a mātou. Mā te Māori anō te Māori e kōrero, mā te Māori anō te Māori e rangatira, no te mea kai te mōhio tātou, ki tō tātou hāpori, ki wā tātou tāngata kai roto. Me te mea hoki ka tare anō ki tātou te kōrero, āta kōrero, kia pī katoa ki roto i te ngākau a tēnā, me kōrero ki te ngākau. Kau e kōrero ki te hinengaro, makariri tēnei wai. Me kōrero ki te ngākau, kei rere ke te kōrero mahana. Kei rere ke te kōrero mahana. E koe hoki te rere ke tanga. Tētai atua, no, ka titiro koe kia tātou te Māori, e ki ana kia heke atu, kia hoki tātou, level 3, me hoki ki te mahi. Mo te Kōhanga Reo,
he kuia kai mātua kei roto I wā tātai kohana. Tiro koe ki wā tātai kaimahi, kei te āhua health compromise katoa rātai. You know, kei te he pina wā rātai a mai wiwi kei runa I a rātai. Tua tore, ka hoki koe ki o rātai whare, e hia ke te whānau, ko nā kuia, ko māma, ko auntie, ko nā ira mutu, ko nā tamariki. Nō reira, e āhua marae, pēnei a tāmaki nei, e hia ke, e toru nā ruma, enari te kaumārua nā tāngata. Nō reira, enari e mōhiona te kāwanatana, e mōhiona te mana tūhauara. Rite ki nā wā tātai whanauna o nā mautere, ne? E āhua, same. E rite, nō reira, it just feels like that we're speaking to the walls I tahi wā hua kāre tā pakitara I te. Kei te iri ki nā kōrero ki reira, enari kāre te neke mai reira ki te wāhi tika. Mō tika turi tēnā kōrero e tahuri. Me, ko te kōrero a Bloomfield I roto I te tākutara rangatira nei o Paremata. Nāna hoki te kōrero. Kaua rawa tātou e haere I roto I te taumata tua whāme, te taumata tua toru. E koe hoki te take kare māo ko whaia Debbie, hoki atu ki te Paremata, no te mea, kare mātou pirangi te kawe I te ngāngara tai kuhu tai huna nei a te mate ruta. He pera noa wa tātou pake ke I roto I ngā Kōhanga Reo, me o tātou kura hoki. Kaua ka rawa tātou. E haere, no reira koe hoki tāku I tēnei wā hikama, me noho haumaru, me noho rāhui nei, me noho whakawhaiti nei tātou ki wā tātou kokoru, ki wā tātou wā kāinga. Koe no hoki taku kōrero I tēnei wā. Ka pa owo, kei te kimi mātou I tauri kongaro nei. No reire hikama. Kia kāra ka koutou te tiaki wā koutou pakeke. Kei, ana, hoki vai a kraua. Ahua, kikino ke tō connection I ākarara, pai ake te mea o whangaprawa nei. E kimi ana tātai I te rono a mo nā huarahi e tai tēnei mea. Te mea whakamutina pia I te mea waimaria mātou ki a koe, e mihi tonu ana ki a koe e hoa. Vaccination. Kei te ahua ranirua tonu a tātai whānau. Me wero hia. Kaua e wero hia. He mea kino kei roto. A koe nei ka kōrero tātou ki tō tātou nei tuahine ki a Lily Fraser. Tō tātou tākuta a Rawiri Waititi. Enari, how he kōrero, how can we convince our Māori, nā te tāma o te Delta variant, kua piki katoa nā tataurana, enari, kei reira tonu nā māharahara o tātou whānau. Ko te mate ke, kei te mātakitaki I tātou I te pōka whakaara, ko tauiwi, ko Pākehā ke, kei te tohutohu ki a mātou. Ka re tātou te kite I a tātou anō e kōrero ana I runga I te pōka whakaata. Kei hea wa tātou rata pēra no. Tukuna ma te tuahine nei, Malene ma rātau, ma Dr. Rawiri Jensen ma Paparangi Reid ma rātau, o te whakakaupapa uruta, ma rātau e kōrero ki o tātou tāngata, no te mea, ahua ua, wa tātou tāngata, tō tātou iwi Māori, te rata atu ki nā kōrero te kāwanatanga, me Pākehā hoki. No reira, mea te whakaaro tātou, me pēhea rā te uru atu nā kōrero ki roto I te ngākau. Ka waka ki roto I te hinengaro. Ki te uru atu mai, ki te uru ki roto I tō hinengaro, awa ko tahi no te hua. Ka haere ki runga I te roro hiko ki te whaiwhai nā kōrero heka ka hera wātu. Kei reira ke we tai e kōrero ana, ka zombie ke koe ka mena ka wero hia, ka vampire ke koe, he chip kei roto I te mea, au atu e nā kōrero. E mehe mea ko tātou anō, te hunga e kōrero ana ki a tātou anō, ka tarea. Koe no hoki te rere kei tango o ngā kāinga paku pēnei noa te whānau apuni, no te mea ko te rata he Māori, ko te rata no te whānau apuni, ko ngā nehi no te whānau apuni. Ka tarea rātou te whakawhāiti nei ko ngā kōrero me ngā wānanga katoa. Tarea o te kōrero ki a koutou, me wero, engari, ko hoha ke au te raka nei. Mena ko hoha koe te raka, hoha au te raka. Me wero atu, kia kaua ka tātou e raka nei wa tātou wā kāinga, kia kaua ka rawa e whakaparahako nei ngā tikanga kei runga I o tātou marae. Ko here wa tātou whānau, nā mea e whakahaere tangihanga, ko tahi no te pō ki te kāinga, tāpuka hia. Kāre te whānau kei waho ki ake te tarea te hoki mai ki te kāinga ki te tangi atu. No reira, koe hoki we tei o ngā mea tino ata whakaaro. Me te mea hoki, aua iti
no i ngā moenga kai roto i ngā hohipera, ki te heipu tēnei tuahuatanga ki runga i a ngai tātou i te iwi Māori, kei raro tātou e putu ana, no te mea, ko pau katoa ngā rawa, ki runga i wetahi atu, ahua iti no ngā moenga ki roto i ngā hohipera. Wera tuahuatanga katoa, wera kōrero, me hāngai tō, me wānanga hia, e te whānau, haumarui o tātou pakeke, haumarui o tātou tamariki mokopuna, no te mea ko rātau, ngā taonga nui o te iwi. E hoa, mihena kia koutou o mātātua, te whakahaere wā tātou mahi kapahaka, te kite atu i te whanauna tana o ngā rōpū. Ki o nei whakaaro, ka neke hia te kapahaka ki waho o tāmaki ka te matatini ka harane. Koe maria mahi, kare mātou pirangi te paitini a te urikāne. Te rāpea, me ata whakaaro tātou, me pehera te whakahaere ki runga i ngā momo tapu pēnei. Kei rite ki te Olympics, nā Olympics. O me whakawhai ki ngā iwi i rau ki tētai wāhi ki ake ki rotorua ngā mea o mātātua ki tauranga rānei, mahi te mahi tukuna ki runga i te, mahi a rohe nei, ne? Mahi a rohe nei, tuku atu ki runga i te pāka whakata, hei mātaki ma te iwi, tera pēr ko ngā kai whakawā i reire whakawā ana. Engari, hei, i ki te atu a wahau i te whakangahau, o ngā rohe, pai ake tērā ki awa ki te matatini. Pai ake tērā ki awa. No te mea ka kite ngā mokopuna i ngā pakeke, te tua te pakeke herereke, te reo te pakeke herereke. No reira, pai ake ki awa, te whakangahau, no te mea he ngāwari te tū. Ka kite koe i ngā pakeke, e pūkana ana, e whetero ana. Me tō rātou tū he ngāwari, te piu a te tinana, te kōrero a te tinana. Wera tuahuatanga katoa, kei te ahua ngaro ki roto i te whakataitai. Engari kei roto i te whakangahau, ko ngā taonga nui a ngā pakeke. Me te noho tahi ki o rātou mokopuna ki te mahi i ngā taonga tuku iho a tātou mātua tīpuni. Ka pai tēnā rawa te koe Rawiri. E hoa, aroha mai he waiata paku tae mō ngā mokopuna, he ua te rapu atu i o whanauna ia Rob me Macy, he ua te rapu ia rau, he waiata tae mō ngā mokopuna e mātaki mai ana. Hei, nā tō ki ana wera tohunga mo te waiata, āhua ki ripped off ke, nā tamariki iau e waiata nei tēnei rā. Anei tētai waiata rongo nui nei, i roto i te taupōti nei. Nō reira, ka waiata au i te waiata hiau i roto i te taupōti katoa o tēnei tau. Ara, hei taonga ma te iwi nei. E tipu e rea mō ngā rao taua, ara hina tō iwi e. Tō ngā kau ki ngā taonga o tipuna, tō wairua ki te ariki. Kia koutou katoa e te rangatahi, te oranga mo te ao katoa. Kia mau, kia kaha pupuritia, te mana o te ariki. Because you're magic people to me, you're magic people to me. Hold your heads up high, let your voices fly. I'm proud to be Māori. I'm proud to be Māori. Tēnā rawa atu koe Rawiri, ka rehe kōrero i tuatu i tēnā, e mihena kia koe te tuakana. Kia pai tō haere, e te whānau, i mua tana noho hei Mema Paremata, he was a kapahaka man. Nō reira, kua noro koe i a mātou o te uru, kua noro koe i a mātou, kua riro koe ki te motu, e nui te aroha i kunei mau e me te aroha nui kia ki tō tātou. Te mokopuna ra. Morena. He black. He plaki pere. Morena, bab, morena. Morena go. Kera te mokopuna kura paira. E taukuri e gari i tō krau ane. No. Ka pai, mihena kia koe Rawiri. Tika tā roha kia neni tūni. Tēnā koe. Ka pai. Nō reira i te iwi, e mihi atana ki tō tātou rangatira, ki tō tātou Mema Paremata hoki, a Rawiri Waititi. O tira, he whānau Hoani Waititi tēnei,
No reira, ara te hono, I waina ni a tātai e noho nei mātou ki te uru. No reira, kia tika atu i tēnei o a tātou nei raukura. A tēnei o a tātou nei mā raukura me ki, e arahi nei a tātou, tō tātou nei tākuta tuatahi, o te kura kaupapa Māori ki tēnei o a tātou, ki tāu tātou tuahine. Tākuta Lily Fraser, tēnā koe. Nā koe tahuri. Kei te pēhea koe? Ai ua te whai atu a Rawiri ne. E harau i te manu ti ori. Engari, ka tae koe te whakaora a tanata. Te nuina o nā tākuta e mōhio ana hau, e tākuta mātaurana, e hara i te tākuta hauora. No reira, koe te tanata e hiahiatia ana i te iwi tēnei wā, engari, tēnā kua whakamōhio atu ki te iwi, ko wai koe, no hea hoki koe. O tēnā koutou, he uri ahau no kaitahu ki Otepoti o tākau Puketeraki ngā marae. Hui anō i haere au ki te Kōhanga Reo o Waiariki, ki roto tonu a Freeman's Bay i ngā tau warutikau. I haere i te pūhoki ki raru te maru o te marae o Rawiri Waititi. No reira, koe tētahi o ngā raukura tuatahi I puta atu I tērā marae. Ka pai tēnā, koe no reira, ahakoa ki te koro tātou mo enei a taimahatana Māuiwi. Engari, e te whānau, kura kaupapa Māori, Kōhanga Reo, ka taia koe nā taumata tiki. Tēnā hua, howai he paku kōrero mo tō takahi tēnei huarahi, nā piki me nā heke kia tai ai koe ki tēnei mahi hei tākuta. O me ki rā he tēnei ke te whare wānanga I te kura kaupapa, ki te kura kaupapa Māori, ki te Kōhanga Reo hoki he whānau tūtahi, mōhio, tātou ki a tātou katoa. Hui anō I te waitai atu ki te whare wānanga he tino rereke, engari wai mari au I ngā tauira Māori, I ngā tauira mautere ki taua wā. No reira, I puta te ihu I taua whare wānanga ki tāmaki makaurau, katahi I haere au ki te hohipera ki Waikato, I mahi au ki reira mo ngā tau toru, I haere ki te waipau namu, tipi haere, I nae nei he tākuta hau, kou te tākuta whakahaere I tēnei whare hauora ko turuki ki māngere ki Pēmio hoki. Ai. Tēnā rawa atu koe. Tēnei, I rono tāua I ngā kōrero a Rawiri, e pēhana te toha haere I ngā ārai mate, ki ngā whāna, kei te tona koe mahi ana, kei reira katoa e pupu mai, kei reira katoa e wera mai ana tēnei momo Māuiwi, e pēhana te āhua ki te toha haere tēnei ronua. Tino wai mare mātou o turuki, ko mātou ngā mea tuatahi I ako, I hoatu I tēnei wero ārai ki ngā kaimahi ki Jet Park, no reira I te wai taumai tērā rongoa ki konei, ko mātou te whare hauora I whakatū I te ringa ki te toha, ki te hoatu ki ngā kaimahi ki reira. No reira, ko mātou hoki ngā kaimahi hauora tuatahi ki te whiwhi I tērā rongoa, no reira, ko whiwhi au I oku wero e rua. Kātahi I tīmata mātou ki te whakaaro mai pēhea te toha haere ki ngā Māori e noho ana ki māngere, no reira I whakapā atu ki ngā marae o tēnei wāhi, toko maha ngā marae ki konei, no reira ko pūka ki marae te mea tuatahi I whakatū I te ringa ki te ki ai, kei te uri te mātou, nau mai hara mai ki wanga nui I a mātou ki te hotu I tēnei rongoa, no reira I tai atu tō mātou tīma, ngā kaimahi whakatū ngā tīneti, ko te marae tonu, te hau kāinga e manaaki ana I te iwi, I reira mātou ki te watu. No reira, he mahi tino rau e tērā, te haere ki ngā marae, kua haere huri noa ki ngā mea o māngere, etahi atu ki tēnei takiwā, kei te mahi tonu I tērā mahi, kua pā atu ki ngā kura, ngā etahi Kōhanga Reo, I tēnei wā
kai te huatu ki konei tonu, ki roto tonu I te whare hauora o Tūruki, ki Māngere, ki Pēmio hoki, pāre roa ka whakatū I tētahi oera mea taraiwa, noho tonu ki tō motoka ki Manu kau. Nō reira, koera, he maha ngā āhuatanga, he rere ke te hihia o ia tangata, nō reira, ko te mea nui kia tere, kia pukumahi, e mahi ana I ngā rā e whitu, ia wiki, kia whai wā tangata katoa ki te whiwhi tēnei wero. Kei te hia ki te translate, enari e harau te translate, enari whānau e kōrero mai ana tākuta Lily that, you know, there's been multiple campaigns on marae, kura, gone to Kōhanga Reo, they're looking at a mobile maybe vaccination station that can come to you to address the different needs. Yeah, and I'm talking like this, Lily, because there's a lot of misinformation that is out there, and a lot of our whānau are still hesitant about whether the vaccine is safe. Is the vaccine safe? Yeah, I mean, you know, koera te āhuatanga o te rongo ane, everything's got a risk, and so, you know, nothing is ever going to, we're not going to say 100%, but it meets our safety requirements, you know, that we give vaccinations to our babies, we give it to our pakeke for many, many, many years. We have almost a century of experience of giving vaccinations. And so this vaccination that we have in Aotearoa, Te Mea Pfizer, it meets the requirements of what we deem to be a safe medication or a safe vaccination. And so, you know, te mea nui that we want the protection to outweigh the risk. And most of the risk is really minor around, you know, you get a sore arm. Of course you get a sore arm, right? You know, it might get a bit red, it might get a bit, you might get a bit achy, a bit headache. But he mea iti noi ho tērā, if you put it into the context of what it's like to actually get COVID. And I think some people will get COVID and not be that sick. You know, it's a mild illness for a lot of people. But what really worries me is that, you know, the patients that I have, a lot of oldies in my little group of people that like to follow me, and if they get it, you know, and some of our whānau have already got it this time round, and have ended up in hospital, and have had really serious disease. That means that they have needed a lot of support to get them through. And, you know, ko te tūmana ko ia, you know, we really don't want anyone to die from this. But I know that if it was Māngere was surrounded, so we saw all the locations of interest popping up, and it was Māngere, and we actually ended up being a location of interest at Tūruki as well. We had a person come in, one of our whānau, who was infectious, and so, you know, that meant that we had to have 37 staff go home, and luckily we had enough staff that weren't there at that time to keep us open. So that's a scary thought to know that, you know, patients might catch this from our waiting room. Thankfully they haven't, but yeah, I really worry for a lot of my whānau. If they get this, they're going to get very sick. Well, it is already, and it's not about outing anyone, but it's already happened. We know someone personally now. Well, I think it is COVID. They're in isolation at the moment. They got Kuia at home, 90 plus, whose health is already compromised. I mean, she's led a good life, but we don't want COVID to be the reason. You know, we don't want COVID to be the reason, and we have deliberately stayed away, I suppose, almost for a year now, because it's been a year since the and Māori are mindful, but sometimes it just seems like the message is not getting through. Yeah, I mean, I think you know, Dr. Joe Williams, and you know, a really well-respected doctor who was still practicing. Yes, he was older, but actually he was otherwise well and still, you know, contributing to his whānau, his community. And, you know, COVID is what killed him. And, you know, I think that that's a real tragic loss for hauora, but, you know, this shows that you can be a well person and then still be affected really severely by this. Well, I think Rawiri is right. When you look at every Māori that's gone on social media, that's gone on the news, and they've spoken, you know, professionals, people who know something,
about this, people who spend their lives, you know, like yourself, your whole life working towards to give life to our people, and yet, yeah, still not quite the uptake that we're hoping. And how do you think we can kind of like just get the message maybe up? Is it too complicated, or what's the problem, you think? I think when I first started learning about COVID and I was looking at the death rates and I was going, oh, it's only 1%, what's the big deal? Like, that's not any worse than any other flu. And it took me a little bit of time to really understand that it's not really about the 1%, it's about none of us having had this before. And so if even only 20% of New Zealand, if we let it rip and 20% of New Zealand gets COVID, that's 1 million people with COVID, and if 1% of them die, that's a lot of people that are going to die. And so if we don't have enough ICU capacity to support people so that they actually can live, then people are going to die unnecessarily because of the sheer number of people that are going to get it. And so I think that's the real worry for me, is that, yes, it can be a really severe disease, but it's just to do with actually the sheer number of people. You can see just with one case this time how quickly we've got to 700 people. And if we hadn't locked down, how many thousands of people would already have it just 2 weeks in. Yeah, and that's what about I was just saying in Kōhanga Reo, there's a lot of our kaimahi who have compromised health. We've got a lot of vulnerable age groups in terms of kaumata and our mokopuna. What kind of risk does COVID? We say one case of COVID in Kōhanga Reo would be disastrous. Yeah, and I think it's really, if you've got asthma, if you've got diabetes, if you've got heart problems, if you've had cancer, those are the types of things that mean that this becomes a really serious illness for you. And, we know that our whānau get those things younger. And so we're not even talking about our kuia kaumata, we're talking about whānau that are in their 30s, 40s, 50s, who, have these conditions that mean that if they get COVID, they're more likely to end up in hospital or more likely to die from it. And so I think that's where the vaccination is really important, that, if your baby is the one that gets COVID and they're fine, but then they bring it in and then nanny gets it, or, how's that going to feel for you? And I just feel like that's something that's why we want 12 up, you're allowed to from 12 up to get that wero now, so that we can get back to kohanga, we can get back to kura, and life can be, as normal as it's going to be post-COVID. Yeah, there's another whakaaro there around, well, if everyone else gets it, the vaccine, then I should be safe. What is a herd immunity or something like that? So people might rely on, oh, you fellas all get it, you all go and get vaccinated, but that means that I'm going to be safe. Is that a correct way of looking at this? Yeah, I mean, the thing with this vaccination, what we know is that if you are vaccinated, you can still get COVID, but you're less likely to get you're less likely to get it, and then you're less likely to get a serious illness, and you're less likely to pass it on. But there's still a proportion of people who will pass it on. So I still think that kind of idea around herd immunity, it works really well in some vaccines and it doesn't work as well in others. And I think that at the moment, we still really need to think about our own individual protection, and then us reducing the chance of passing it on to those that are more going to get more sick around us. So, the only people really that can't have it are people that have had an allergy, like an anaphylaxis, severe reaction to it, and that's really rare. So there's hardly any people right now that, hand on heart, say, I can't get it. So really now it just comes down to what you feel comfortable with. And, I'm not pro mandatory vaccination, but I think that we need to kind of really think about what is the bigger picture here. What are we going to get out of being vaccinated? And yeah, it's hard when it's not in your face. So I think before COVID was back in Aotearoa,
there was a little bit, I'll just wait, I might not get it, it's not here. So, you know, and I can understand that. But now that it's back in our face, we're definitely seeing more willingness to get it done now. And we've seen the economic effect of COVID on businesses and, you know, Aotearoa in terms of keeping the country afloat. But the health system, like, because COVID has really gobbled up all the oxygen in terms of talking about all the different kind of, you know, last week we had the Cancer Awareness Day, Daffodil Day, that really didn't kind of like get any kind of exposure really because of COVID has kind of, taken over everything. So the potential for COVID to carry on doing that and for operations and things like that, what kind of pressure is on you guys as health professionals? You know, we talk about our Māori nurses, we talk about, you know, you fellas are doing some crazy shifts. Yeah. I mean, I think that that's definitely a major worry that we saw from last year, that people were too scared to come in. And so they would delay coming in, even though we would talk to them on the phone and reassure them that, look, we've got our green zone and our red zone and we're going to wear all the protection stuff, so the risk of getting COVID is really pretty much zero from coming into the GP. But, you know, they delayed coming in, and then we would find out they had cancer. And if we had picked that up earlier, you know, like that would have been potentially a different outcome for them. But, you know, COVID really does muck everything up in terms of access to healthcare. And so we want to encourage people that you can. So there's that serious side of things, that things get missed or delayed. But then there's also, you know, people are waiting for surgery and they can't have surgery because the hospital can't take so many people because they need to do these extra protection measures. And so, you know, people with hip joints that need replacing, they're now waiting many more months longer. And so they're suffering in pain. There's all ways that the health system is affected. We're lucky at Turkey, we have our school-based team. They can't go into the kura at the moment, so we've got a whole lot of extra kaimahi. That means that, thankfully, for us, we're coping really well. But I know that some GPs, you know, the smaller teams, they really struggle to keep things going when they have to split their team into two. I love it how dynamic South Auckland is. I just think it's such a melting pot of initiatives and people, and that there's a real sense of you know, even though we're diverse in our whakaaro o kotahitana as a hapori and as a community, South Auckland is pretty trick at you know, adjusting to meet the needs of its community. As a I suppose as a mum within that community, how worried are you about COVID for your tamaiti and your whānau? Yeah, I think definitely at the beginning of, you know, level 4, and that's but this year and last year, that real whakaaro of every person I interact with, and that's the other kaimahi at work, that's the patients that come in, you know, I could get COVID from them and take that home. And so when we had our when we were a location of interest and I had to go home and do self-isolation, you know, trying to keep away from my whānau was really hard, and my daughter kept on trying to come up and have a cuddle or have a kiss, and I'll go, look, I've got to keep my 2 meters, you know, at least until my first swab result comes back. So, you know, I think it is really hard. You know, it's a scary thought that you're going to bring it home into your own whare. And then also, you know, her kura, she's at Ngā Tapuai, a really awesome kura in Māngere here, and because Waniwatiti is too far from where I live. But, you know, I'm going to open level 3, and that's a decision, you know, for the essential workers. So that's a long time for my daughter to not see her mates, to have to, you know, both of us are essential workers, so she's going off to my mum's. You know, she loves it, but I think it's a big disruption, They get moke for it. So kanohi ki te kanohi. You can do a lot online, but actually it's not the same. Ka pai, there's a pātai here, and I wanted to, this is from Michelle Richards, will the vaccine become an annual event like the flu one? And I suppose that's what, as we go through these different variants,
do you think that, and they were talking about booster shots this morning on breakfast, do you think that's what's going to probably what may happen is the virus changes, that the vaccine or whatever will change as well? Yeah, I definitely think that that's what we will expect to see, and that's what we do with the flu vaccine, is that, you know, they modify the flu vaccine, put different protection against different viruses each year based on what the last season's flu season was like, and which were the viruses that most likely to put you in hospital or most likely to cause death. And so I think that will end up happening with the COVID vaccine. Luckily, the mRNA technology that we're using for the Pfizer, that we've got for the Pfizer, is very easy to manipulate and to put a new, you know, to change it to protect the new variant. So I don't think that it's going to be issue to be able to do that. But at the moment, it's, you know, it's been a year, so we've really got to continue to monitor the research that comes out to show how long your immunity lasts. Oh, thank you so much, Lily. I know your time is precious, and I really e mihi nui ana kia koe, and just take note of that, whānau. If we can't kind of deal with the situation of going for a vaccine, and then we're going to have to go for another one, it's really going to, because we've seen the results of not following up with this. You know, measles, for instance, and polio, those old maiwiwi are making a comeback. So just as a final part, though, what would be your message to especially our Kōhanga Reo whānau who might be still kind of in two minds? We're not here to force anybody, but just who want to make informed decisions about whether to vaccinate or not. Yeah, and I think there is a lot of mistrust, and so I think it's thinking about the bigger health system and the services that we provide already. The processes that we go to ensure things are safe are the same as what we've done for the COVID vaccine. And so, you know, I really trust that that the vaccine is as simple as what we're saying it is. And I think that, you know, if you're hearing kōrero that seem a little bit out of the box, then really, you know, seek information from people that you trust. And I think that if you don't have a good relationship with your GP, then, you know, there's heaps of really good Māori providers out there who are willing to have that kōrero with you. So, you know, find the people in your life that that you know are going to, you know, not lead you up the garden path. And I think it's about all of us, right? All our whānau doing the right thing to protect each other. It's not just about us as individuals, but it's about those whānau members who, if they get COVID, could become really sick. And ultimately that could be anybody, because I know fit young people who have ended up in hospital due to COVID. So we can't say it's just going to be someone else. We actually all need to consider that we don't know how we're going to react to this maiwiwi. E te tuhine e Lily, tēnā rawa atu koe, and you're absolutely right. And it's because of you, our whole household is coming out to Tūriki Health. Going to drive into the war zone of Mānere. Out there. Yeah, we got we booked our appointment, whānau. It's at 1:30. 1:30 ka haere atu, 7 of us, all in our car, in our well, it's just one house, but heaps of us. So aroha mai, we're all going to come down just because it's you. You've managed to convince my wife. It's a good thing. And I suppose you can find out that's the thing. It's that level of trust and those relationships we have with our tākuta, and to know that we a little bit of pain for a whole lot of gain. Oosh. There we go, a little bit of pain. And we're open to anybody, so you don't have to be a patient at Tūriki. Give us a call, we'll book you in if you're in Tamaki. We've got heaps of slots available, we'll double book, we just want to get it done. And what a great time to do it, I feel, while we're all in lockdown and we're all sitting at home. Drive in your car, go down and visit one of the vaccination clinics, get your shots, so when we come out, drop down to the different levels, we're actually kind of prepared to go back to mahi, while maintaining the same hygiene and health and safety practices. Ne Lily. Cool, yeah. I've been well trained. Ka pai noe. Tēnā rawa te koe nā mihi no kia Tūriki
Hauara, tēnā koutou mo te tiaki a mātou, and as essential workers, we appreciate your mahi. E mai a mātou o te Kōhanga Reo, mai a Kāinga Kōhanga Reo. Mai tō whānau Rawiri Waititi e mihi atu ana ki a koe eleli. Me tō kōtiro atu I tēnā kōra. Kia ora. Ka pai. Ka pai whānau, te rawe o wera kōrero. Mārama, hānai tonu, utonu. She has worked really hard to become one of our anahera hauara. Ki te tuku ora ki a koutou e te whāra, and she went into South Auckland. Ki reira, tātou te nuino o tātou te iwi Māori, nā tāngata Pasifika, e noho ana. Nō reira, e mihi ana kia Lily. Engari, I tēnei wā, tākuta Lily, I tēnei wā ko Waimari e tātou ki tētahi anō wā tātou nei Manu Pīrere, kei te tauihu o tō tātou nei waka, e ārahi nei I a tātou, e āwhina nei ana I a tātou, ki aike tātou, ki te wāhi tika mō tātou, ki te hawaiki tana o te kaupapa o te Kōhanga Reo, e te rana tira, e rāni e rā prokta tēnā koe. Hei, tēnā koe, tahuri. Ahua, hard case ngā ui o mua atu I au hoe, no, kei te miharo e hika I ngā kōrero kua puta I te ata nei. Me taku whakaaro hika māku ka aha. He mahi nui tāu e hoa, he mahi nui tāu. Engari, he whare ora tēnei te whānau, e kore tāi ai te kaupare I taku whānau, ka are he paku aha ki a rātou nā mahi a tō rātou nei pāpā. Hoi anō, me mihi ki o tātou nei pāpā, mihi ana ki a koe e pāpā. Hoi anō, he hau whakaaro mō nā kōrero ko whariki hia e a Rawiri Waititi Lily I tēnei ata. I mua I taku kuhu ki rā kōrero mātua rā e tahuri me mihi ki o tātou mate. O ti rā te tuahine rohi, te wahine tō tāua hoa. Rōpata, kāriro nei e te rā rohi I te pōrā, ka aue ki aia. Ka tika kia whakamānau atu ki aia o ti rā ngā āhuatanga e pēhi nei I tērā whānau I roto I te mate uru tānei, me ngā ua-uatanga o te kawi I tana mate. Nō reira, e te tuahine haere atu rā, e te tuakana, e rōpata, e aue atu ana te ngākau, e mōtea ana te ngākau. Kia hoki mai nei, ki tāu pātai e hika, miharo katoa I ngā kōrero a te tokorua rā. Kia Rawiri, tō tātou Mema e karawhiu nei I ngā ture a te kāwanatanga, e whakatōtika nei I ngā ture a te kāwanatanga, e whakamātau nei I a tātou anō te iwi Māori, ki a tātou ake tikanga, ki tō tāua tuahine, ki a Lily, e hāpai nei I tōna hāpori, e toha nei I te mātauranga, ki tō tāua iwi Māori, I runga I ona mōhiotanga, I runga I tāna I mahi ai, I runga hoki I te hao o tōna ngākau, kia puta tātou ki te whaiau ki te ao mārama. Ka mihi kia raua, o ti rā ki te kaupapa kōrero o te rā, ko te mate uru tānei. Nō reire, ko te wero nui, ko te wero. Ko te wero nui, ko te wero. E ki tēnā e kahana te tai rāwhiti, hine rupe, tērā takiwā ki te tiaki anō I a rātou. Te tiaki anō. Hai, e tahi waka whakaaro, he māma ake mō a tātou ahika na wā tātou kāinga marae ki te whakatika I a rātou, ki te huna noho taone pēr nei. Te nui no a tātou whānau noho ana ki ngā taone. E whakaaro anō koe mō tērā āhua? Tika, ko tētai o ngā āhuatanga pia ka āhua whakamāharahara nei I au I te tai rāwhiti nei. Kāre anō te mate uruta I te rauna tuatahi tuarua rānei kia tai mai kia mātou. Nō reira, ahakoa, kua toka ngā ture, kāre pia te hunga nei te whai ngā ture I ngā wā katoa. Āhua flexi. Kei te pai, e rāni ka pērā nā mahi hana rau.
Kaua tātou e māharahara ki ngā mahi hanarau kei te painoi ho. A koe ni te ahua o te tātou ko Aotearoa, katoa kei runa i ngā rorohiko. Nō reira ka ahua pērā tonu ko Waipuke hia. Ai. Haere tonu mea o whakaaro kāre noa te mate uruta kia tai ki te tai rāwhiti. Ai, nā reira, i te whakapuaretanga o ngā kōhanga, o ngā kura, o ngā whare nei, ka ahua hoki te pātiki ki tona puehui e. Can you tell Mum to stop calling me? Rite tō whare ki tōku whare. Ka pēra. Ai. Well, I suppose kei te ahua pau haere te wā kia tāwe hoa, ka reo te hia ki te pupuri i a koe. But, you know, the board has put out a pānui that has gone to the motu about their stance on vaccination. Just tell us what that stance is and why the board made that stance. Well, straight after the level 4 announcement, it became quite evident that the Delta variant that we have is quite a different beast to the current, to the previous mate, and so it's fundamental for the board to really put out a strong message around what is the position of the trust board in relation to vaccination, and listening to our 2 previous kai kōrero, it's quite clear, and it's supported that the vaccination is a way of protecting, adding a layer of protection to our whānau, to our mokopuna, to our kaupapa. So it's really about protecting our most valuable, which are our mokopuna and our pakeke, and evidently our most vulnerable with the current variant that we have in front of us, Delta. You know, that we have e whānga pau o te Kōhanga Reo. Ko tētahi, māua no tō o ake whakahaere, whānau management. Ko te pautua whā, ko te whai oranga, kia ora tātou, health and well-being. Nā ietahi wā ka tau patu e rā pau, engari e whakapai ana au ka tautoko tētahi pau i tētahi pau. Mena e tika ana ngā kōrero kātai ki te tangata. Nō reira, e tautoko rawatu ana mātou i te ara kia werohia tātou, kia paito tātou puta i te raka, kia āraitia tātou i tēnei mate. If we were to look at the church in Māngere as an example, similar demographics, similar health issues, but they're only open once a week. Kōhanga are open 5 days a week. And I posed the question to our kōhanga and kura, if the church at Māngere had the opportunity to vaccinate themselves, would they have taken that opportunity? Now we have the opportunity now to learn from that whānau, and we have the opportunity to seize this opportunity to add that layer of protection. Now I think it's really important when we have those types of discussions that it's about placing what Rawiri said, how do we place information not into our heads but into our hearts. And the board is absolutely unequivocally about protecting our mokopuna and our pakeke and our kaupapa. And so with that, we unequivocally support the vaccination as a way of protecting our kaupapa. E nā koe, e tikana tō kore, whakaaro anau, he mana o rite tōnā pau, he mana o rite tōnā pau e whā. Engari, ki te naro tētahi, wa papahoro katoa tō tātai nei whare. So it's really important that we maintain all our pau and our kaupapa, because they all have equal value and equal worth in terms of ensuring that our kaupapa continues. So we heard what Lily said, and I was quite
I was feeling quite positive in terms of being able to deliver options. Some people might think us Māoris are a bit privileged, but I don't think it's a privilege to be the highest unhealthy stats or the highest incarceration rates. You can have that privilege at te whānau. I think you can keep those kind of privileges for yourself. But you know, has the board considered and looked at those kind of options? There's queer probably sitting at home really frightened, whānau sitting at home really frightened to come out. You know, you go to those vaccination stations and what? Oh, ara te rārani. The lines are massive, especially in Tāmaki. We open up stadiums to get people in to do the big hit, the big vaccination. So I can sympathise with our whānau who are, you know, they're not even lucky the roads on Tāmaki, let alone go and have a vaccination of people. So is the board supportive of those initiatives? Have maybe mobile units that go out to Kōhanga, go out to Kāinga? Absolutely. That's the power of our interrelated collective, that we have the power to influence across ourselves. And what I've seen particularly here in Te Tairāwhiti is the ability to takahi tikanga kia ora ai te tikanga. You know, kia tuwhera o tātou ngākau ki tētahi ara hou. Now, the model of mobile vaccination is something that's going to be trialled in Tāmaki. Definitely, Huri Moana, the māngai of Tāmaki, is very strongly advocating that. He sits on Te Taumata, which is their Māori health initiatives. So that's definitely something that's going to roll out with our team in Tāmaki. Trial it there, and then and no doubt it will be a framework that we can follow throughout the motu around mobile vaccination, targeting our kohanga at the pura level. And then, as we know, that the tamariki, that kohanga touches lots of parts of our community. So with one stone, we're actually hitting 3 or 4. So it's a really easy way to add a layer of protection. So we're definitely supportive of that. Ai te rongo I wera koro, and whānau, don't, like I said before, don't feel pūhai that Tāmaki is rolling this out. It's for your own benefit. We don't want to be in lockdown. I can tell you that now. It's driving us nuts. A lot of the rest of the motu, the levels have been lifted. And you fellas will hopefully you'll return to some kind of post-COVID normality, I suppose. Just in case people might misconstrue the guidance of the board, you are not making this to take any vaccine. It's not a mandatory thing, though. It's not mandatory. Just give us a kōrero about maybe people who think that maybe we're pushing it a bit too far. Maybe people feel pressured. But I mean, I'm sure we're mindful that there are some people in our community who, for some reason or other, can't have issues with vaccination. Yeah, I definitely sympathise with all of our people and the stage or level of understanding that we're all at, and this is evolving as we start to know this new whatever that is for us. The board is definitely not speaking mandatory or compulsory dialogue. It's about really what sits at our hearts, which is our mokopuna and our pakeke, and placing a capital A on aroha. And I'll just speak to the other end of the conversation now, where deltas hit countries, because we're probably the last of the countries to get delta. Where deltas hit in other countries, they are definitely speaking mandatory and compulsory vaccinations, not just for kaiako. This is across the board in all parts of all different sectors. You know, we currently have it in the border security mahi, and there's potential for it to go further than that.
that's not a conversation we're really jumping into. We're about front-footing what's best for our kaupapa, and we see that as supporting and encouraging our whānau to be vaccinated and applying different models so they can access that, and also have an experience that they can share with their whānau, so this becomes something that we can all embrace. Kia ora. And we have, for me, because I travel so much, I would hate to be that person that came from Tāmaki. And we get it when we get to our hui Kōhanga Reo. There's a lot of people there, lots of kuia kaumātou, lots of mokopuna, people running around, haki, kihi. And so I'm going to go get my second, and I'm quite pleased that my whole household is going to go, and because of Dr. Lily, one of our own, who has wa takataku hoa ki te taha tiko o tēnei kaupapa. E hoa he koro pātai whakamutina, he koro aki anō wai, e koro nau mo te huna a kei te hoki, ka hoki ki o rātou Kōhanga Reo akua nei. Ka taka anō koutou, ki te taumata rua pēr, hei te mane, ka rono tātou nā koro a te pirimia. On Monday there'll be an announcement of whether the country will drop down again to level 2. What is your advice to our Kōhanga Reo that are out there that are, maybe wondering whether to go back to Kōhanga Reo, when to go back to Kōhanga Reo, and maybe how they should go back to Kōhanga Reo? I roto i te wā raka nei, kua whai wā tātou te āta titiro anō ki a tātou, me te āta wānanga anō heha te apopotanga mō tātou o tira mo te kaupapa nei. Taku mōhio, ka puta rawa tātou, ka puta tātou ki tētahi ao hou, nā ko tāku, kia maia, kia manawa nui, kia matara hoki tātou i roto i ngā rangi tata nei, engari, kia kaua e kuhu mataku atu, kia kuhu atu i runga i tō tātou mōhio, mā te atu a tātou e manaki e tiaki, mana hoki tātou e āwhina i roto i ngā ua-uatanga kei mua tonu i te aroaro, kia pai ai tō tātou puta ki te whaiau ki te ao marama, kia tū anō tō tātou kaupapa i ona waiwai, hei tai tuara mō ngā mokopuna o tira mo te āpōpōtanga o te ao Māori. Nō reira, ka mihi ki ngā Kōhanga Reo, hei a te mane pēr, ka tuwhera anō, ko ngā whakaro kia koutou, kia noho haumaru, kia hoki te ora ki runga kia tātou katoa. Kia koa hoki ngā mokopuna, kia kaua rātou e mate te noho ki te kāinga ki o rātou mātua whakahoha ai pēnei iaku tamariki e tahi wā, engari kia hono anō ki tō rātou kāinga rua ko te Kōhanga Reo e tipu ai te ora. Taku ranga tira e rānira pai te whakarongo kia koutou katoa. Mai a Rawiri, tō tātou Manu Pīrere kei roto whare Paremata, ki tō tātou tākuta Lili kei roto i ngā mahi hauara, kia koe hoki e noho tahiana ki tō tātou nei poari, ki o tātou nei kahurani, me o tātou nei pakeke, e noho ana hei heteri ki te kauparu e atu i ngā ākina o te wā, ki te tiaki anō tātou ki tēnei āhua o te noho moho au te mate uruta. Nō reira, tēnā koe mo tō wā, mōhi au he nui o mahi i te rani nei. E te tikana me noho whai ti kautaka, pūrere hare ki te... e te hare koe te eke naru i tēnei rā. E kare anoa kia eke, i te nui o ngā mahi, me te whai o ngā ngaru. Ahoi anō e rānira, kia pai nā rani whakatā, kia pai te noho ki te taha o te whānau, me te mihi anō ki o kupu Kōrero, hāpai i tō tātou nei hoa a rōpata, e tōna hoa rana tira kua riro atu nei, nō reira e taku rana tira, tēnā rau atu koe, kia ora. Tēnā koe, tēnā tātou. Tāpai. Aotearā tātou te whānau, kua tatatai tātou ki te otina o tēnei pāhotana, kua hipa atu tātou i te wā, enari e whakaaro ana i tētahi āhuatana hei titiro mā tātou,
I te wiki nei, I tai mai etahi o nā rauemi mō tō tātai nei, mō nā Kōhanga Reo o tāmaki makaurau. E hara I te mea, ko I hiahia mātou, engari I runa I te mea, ko mātou te huna ka noho raka tonu mo te roana ake, ko mātou tonu tēnei I Waiariki nei rawa. Nō reira, anei te ahoa tō mātou haere atu ki te tiki atu I wera rauemi, o tira me tō mātou nei tari ārohe e kaha nei ki te tautoko ki te hāpai I wā tātou nei Kōhanga Reo. Make sure you are checking the Ministry of Health's website for all of the proper updates on the way. Kia ora tātou, ke kanei tātou I te rori huarahi o Puhinui. Kei te kuhati tātou ki te tiki I nā rauemi a te tāhuhu a mua tātou nei mokopuna. So yep, we're just here out on Puhinui Road, just waiting for the ticks to go in. Contactless pickup from our base here in Puhinui. So yep, just waiting for the ticks. Kōrero. Okay, go ahead, start that. Puhinui. Puhinui te bus terminal hai, train station hai, Puhinui. MG. Katahi anō ka puare, it's recently opened. No ngā tahi, all the trains. Engari kei raro nei, ko tō tātai tai. We just want to see go through. Beautiful Kāinga windshield. Kāinga in the beginning. Halfway. I was hoping until we do that one again. Oh, there we go. So, assuming to stack it up. I think ko te aho nei, everyone has been allotted their time, and so there must be a big gap in between each pickup. We're going to just reduce. Take this one, reduce in space. Okay, te ki te tātou he wahana mo ki tēnā tuki. So, turi waka Kōhanga Reo, ka tamarai tū Kōhanga Reo. So, just give us a bit of space. Ka taku kai kāmera, or mark. Kai kāmera. Ka pai, kia ora rā. Tēnā koutou. I waho mātai te huarahi e tatari ana, but we probably can't talk right. They congregate, no, just ki te check away konei, engari kei te kite tātou. E rua nā wāhi, tērā taha tēnei. Pēhea koe whai, Kerry? Pēhea te haere o nā toha I nā rawa. Mama te toha haere. Ko kaitau me te rāhuitanga ana kei te toi. Wow, tēnā koe. Yes, ko te nuinga o nā Kōhanga Reo koe tai kē mai ki te tiki. Ai. Ko pai wā mātou I te kai. Aroa, ka pai, o I tatarei, o ahua mota whānau, ko te wā tika haurua I te tahi, engari tai mai mātai, ahua mota. He pai tēnā koe tahi, koina te wātuatahi puta ki wahu I tā rātou whare. So he pai tēnā ka haere mai ki tiri nā raumi mo nā mokopuna. Ka pai, kei te pēhea koe, kei te pēhea. He pai. Tō miru. Hine tēnā, Ai. Oh, mon, kei tō hope a mon I nā wā katoa. Kia ora, mon. Kia ora. Ka pai, no reira, anei mātou. Ai, ko te boyfriend o te ua tērā, ko Mark, Kōmene. Koe taku tono, taku kua āwhina. No reira, ai, kia ora tātou, ka tukuna atu nei raumi mihena ki te tāhuhu. Te rau whai Kerry mana kaimahi o te tari arohi o tāmaki makaurau. Mo te whakarite tēnei ahua. Tātou noho ki te taumata tua whātonu tāmaki makaurau. Kia ora tātou. Ora te whānau, nā te mei pai moata hau me wāta I tētahi wāta. Nei te wāta mō rongo mātāne. Rongo mātāne, te atua,
Atua te rongo mai, ka kai o te mara, kai o te mara. Atua aroha, te ake anerangi, kumarare ka maroa, nai mai e ngahu o te ngakina. Nai mai! Nai mai e ngahu o te ngakina. Ia we, hei! Kapa ana, me kūrero mai koe, I haere mai koe I te tiki ngā rauni mō tehia kōhanga. I haere mai ai ki te tiki ngā raumi mō te Kōhanga Reo o Pōmāria, O ai, me te Kōhanga Reo o te Kōtuku. me te nākau mahana, kia. Kia nei kei te haramaya tahure ki te tiki ngā mea o te ngākau. Au, ka pai O tēnā. Waititi anō hoki. Ai, Me mangarongo. me mai ngā rongo. Alright. Ai. Awa nā mihi kia koe, nā mihi o ki moto waiata. O tira, e te iwi kua muti rawa tātai mahi mo tēnei ata, e mihi nui ana kia koutou katoa I hono mai ki tō tātai nei kaupapa Kāinga Kōhanga Reo. No rere rono, e rere tonu ata te aroha nui ki tō tātai nei hua, ki aropata, o tira ki te whānau hoki, e noho nei raro I te kapua pauri, o tira I nā taumahatana o tēnei ma te uruta, kua hipuka nā kinuni a tātai, e kaupare ārai nei wa tātai nei tikana, ki te tuku aroha, ki te tuku roimata, ki runa I tō tātai nei mārei kura kua riro atu nei. No reira, tēnā koutou, kia paite nā rani whakatā, mātaki tonu mai, hei te rawiki, e mihi nui ana kia koutou e te whānau. Huri noa I ngā koko katoa o tō tātai nei motu, tēnā koutou, kia paite rā.